isabatha manje siziphathelwa umfundisi umnguni wasenkululekweni Nkosi Mbusisa. Imini yesabatha mayibente kuba ngcwele. Nkosi yamakhosi. Ngicela uzakwethu ukuthi angishoke ngokufunda umthandazo wesabatha. Nkosi yamakhosi. Sengumfana omncane. Umthandazo wesabatha isihlabalelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ngenu Jehova Nazareta ezulana Christian as amen. Baba Nkosi yamakhosi mangiphiwe uwe Nkosi yezulu nomhlaba engizawukusho kube ngithunywa uwe Nyazi wezulu lapha kade ngesabatha edlule sikhuluma kakhulu ongalozinde ayilingananga nazapi indaba enkulu umuzi wamaNazaretha ithakela lenkosi Shembo ingcwele Unyazi wezulu kuthi mangisuke kuwe kodwa isikhumbuzo sikangalozinde cha akuphili ukuthi ingalozinde izandla ezinemisebe njengelanga ithukuswe emkubeni ngazivele ithuze indlu yasenza khona
uma ibuthe ukuthetheni kwayo sikhona la ekhaya Manazaretha bambelelani kule ndaba inkulu le ndaba Manazaretha bambelelani nje la ningasuki Honet unyas Honet unyas Honet inkos Honet unyas uma sibizwa esebizwa eMlaza namasi umshumayeli khona umshumayeli khona eMlaza ngeke samsho wafika lapha ngena uVukanathi mangena uVukanathi Manazaretha wata ufundo umfundisi uqheli zonke indoda engiyificela ngifike kuleli banda leBaptist Church eNazareth ngifika abafundisi be-8 naba unganani yasithi nyanga ezulu madlalo usumtholile umata wakho na wafunda uthile kumthandazo lapha eMlaza mase ukhuluma abaphathi bedropa Shembe sikubizele khona yilokho sekufunwe phesheya kweZimbabwe kwafuna South Africa ukuthi igama lakho wena Shembe kanti ubani ayitholakala ekhuluma kwaPay Imasi mawusukukile kumazi Pay Imasi kwabamba banoguga uthi uKay Imasinga Babu Shembe Babu Shembe nanti igama esitholile ongabizwa ngalo emhlabeni nasezulwini wena usobaba yana izulu leyo Manazaretha amen usobaba wena ubaba wawubaba hayi Nkosi yamakhosi ake ngikhaze baba Nkosi nomhlaba awukodwa ngiqale ngawe Manazaretha inkinga lesihlezi nayo la akekho nje behlezi yapha nje umnyanzeli kude Manazaretha niyazwa nitshe nomfana mncane akekho nje manje lapha ubuka kwenye indawo wena ubuka isodwa la esishunyazwayo kuphakame ngiyoganisa indodakazi yamaXhobo mase ngibuya ngithi kumfana wami omncane isicilo sakho sikahle ngithi mntanami Dumsani convoy imoto mase imuka kanti ngisho ngulahlele yami ephele mina uqobo ngiyathalaza lapho lokhu ndubize ndawo nyazi okwenze ngale ngalento ufuna ngikhohle Manazaretha ngiyasaba lento esiyiyo manje khathekizwe yami ayivumi ukuthi uma uya kubaba ugijime ubaba wakhe ekhaya ngamthela ningeyituli yesaba lokhu kulwa okukhona kangaka entweni ente kangaka Manazaretha ngiyacela oshiye makhosi usithandazele iphebeze lento
Jacob 4. Oh, kangasho ukuthi ngiwapi nangikhami kwapi. Bathetha abantu lapha. Bathi baba namhlanje siphamise indoda emnyama nje singazi. Uyahlupha wena mawubekwa igula lamasi bese sethiwa phakathi linamathuthuthu. Amasazoba mnandi yamasuku egwini namathuthuthu. Ufunani amathuthuthu? Akhiwa uwe. Jacob 4 sengiyifunda ke mina. Angiyanga phela mina esikoleni. Uvela phi ukulwa nokuphikisana okuphakathi kwenu na? Yebo. Akuveli ezinganukweni zenu ezilwayo. Ezithweni zenu na? Niyafisa aninanto. Niyabulala ninomona. Kepha anizuzi lutho. Ibambe lapho bambe lapho. Ahambele 12. Sengivuka inkonzo manje njengomfundisi. Kwenyanga yezulu. Hey madoda. Yini enikhuluma ngayo maNazaretha? Nikhuluma ngani manje? Mahebel 12 verse 14. Zamani nihlale kahle nabantu bonke. Zamani nihlale kahle nabantu bonke. Isho ngahluphe. Nibe nobungcwele. Angeyibone inkosi noyedwa ongenabo. Nenda lokhu. Nibhekisise ukuba kungabibikho ongazuziyo umusa kaThixo. Bese kunjani? Kungamili isithombo esibabayo. Yabona ke? Sinikhathaze. Bonakale abaningi ngaso. Ngiyabonga mntakashembe, yabo. maNazaretha mangifika kulo muzi ithi inyanga yezulu umfundisi ngithi baba leli ibandla likaKristu uJesu waseNazaretha. Afuneka silini umuntu onenhliziyo embi. Inhliziyo embi kangaka uzokhipha umuntu esontweni. Uyabona ke wena mfundisi nguni ngiyakutshena uzungamkhipha umuntu esontweni. Futhi ungamgcoba umuntu ngashongo mina. Njalo ngaka nje ngineka izandla ngithi akekho ngakamgcoba ngomkhoshosho. Nangibeka ithempeli bese kudaleka umshumeli nomkhokheli. Lokho engikhulumayo Jeremiah 6 verse 16. Iphilo ngane yami. Khona ikhatha lami lapho. Khona uzomnta nami. Uzonala amandla akho omkhulu. maNazaretha bengingonyana umkhuhlane ngesabatha esidulu. Namhla ungibambe kakhulu. Kuleli xebona le. Yikho ungukuzana. Ushilo uJehova wathi Angokuza kwethu omhle. Yimani ezindleleni nibheke nibuze izindlela zasendulo ukuba iyiphi indlela elungileyo nizihambe ngayo. Ngiyabonga mntakathe ngiyabonga. Umoya wajabula. maNazaretha ngiyabheka lapha mbona ngathi ukhona inkosi yalena eMnambithi. Ubaba wakhelwe eMnambithi. Kumfundisi uDlala. Andlule lapha mbona isizwe lenkhohlwe ngayikhokha inkomo kamabami semfikile kuNyazi lwezulu. Awuloli igama kuphela siunyazi. Uma sengibuya eqopho yaduka imoto ephethe mina. Mayiduka imoto ephethe mina. Kangabe ngisazi ngizawuthini mfana wami. Ukhona omnethu lapha kwase wanthethwa obengimeli. Yena omphethe ngemoto. Athi angisaboni nambhale emgwaqeni thilo umgwaqo ubheke ungikhasa phansi. Ngase ngithi ngenhliziyo shembe. Unyazi lwezulu.
angifikanga uzobika ukuthi ngiya eqopho kodwa empengeni esabathini nginikele imbenge ngezakho angingafike namhlanje yeyi akekho lapha Manazaretha imbone lapha nje ukude kabi Manazaretha ukude qopho ngadela ngaphinda ngayikhetha inkosi yasebuhleni baManazaretha futhi ngomuzi wasebuhleni ingaze nyezi Manazaretha uma uNkulunkulu engivumela ngizonichazela ngalomuzi wakhiwa kwawo ngoba wahlala namphansi wazi watshela ozakwethe engabafica bekhona wathi umfundisi uNguni mnikeni umthetho sisekelo awufunde mhlawumbe ukhona lapho elisiza khona akathi uthi mina kade sengibamisa iyozakwethu lapha eminyango ehhovisi ehlatheni somthombo ngithi niyabona ni bafundisi siboshiwe thina manje siboshiwe thina manje leli sonto alikho bafundisi ekwangithethe kakhulu uMaganda wathi weNguni awukhona yoni yapha ngathi mina kodwa uShembe uyolibiza azalibize emathanjeni ethu nasenganeni zethu ngoba isonto liphathwa ngabefundisi ngase ngisho ngithi igebengu iqhamuka engena emadokodweni uma isonto liphethwa abafundisi nabavangeli nabashumayeli kanti ngathi ngifika la besesho lento ayisho Manazaretha yenzeka ngiyakade makholwa ngikhuluma ngonyasi ke manje amen John 14 verse 12 ngikhuluma ngonyasi manje ngiqinisile okholwa yini imisebenzi engiyenzileyo ngithi kini okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo woyenza nemkhulu kunale uyakuyenza ngokuba ngiyakubaba bambake umthakaziyo mayimodi sidukile asaboni lutho sibona ihlaka kuphela manje ami private amhlophe isifili sima phambi kwethu fanele thina sikhwele ngeveni kuye iphele ne-private yasima yehlale nsizwe ingozi iphambene khona lapho ithi niyaphi la ithi sifuna indlela ebheke eThekwini noma eMaliseche singaba sematuko kuphi uzozonke lezi ndawo senifile manje kodwa khona imali ephakathi no 1500 kwathi angisho ukuthi kayikhona imali kutalana kwathi ukuthi usho uzofana impela sefuneka le mali Manazaretha ngayikhetha inkosi namanje ngiyayikhetha inkosi yonyazi nangasabathadilekela mase sengisho njalo ngithi ke kulomuntu ngabamba leli ifoto nandi ngathi mntanami ngapha usedonsinga ukube wayithi bayidonsa bayikuhuqa wayithi basenifile sibathathu lapha emotini Manazaretha uNkulunkulu lo phambi kwethu amen uJehova lo phambi kwethu isimekade lesi amen simengemenge lesi amen esikhona umfakazi bethu bezibetha bamhlangana Manazaretha ngathi ithi mntanami awuye emotini yakho entshene lo ukuthi maamukele umoya wami nonkosikazi wami nengane mfowethu alidumanga weManazaretha alidumanga alibanekanga wemakhola bambelani kulento amen indaba enkulu lena Manazaretha yethe emazulwini lento yalindela umhlaba wonke inkanyezi yawela intaba zasenani niyayibona noma niyakwabheka bezabo Manazaretha alimnanga ngamathosi amakhulu ishaya ikhotho phansi sengishiyo ngathi ngiyazizulu lengathi inyoka insingane yami sengiyafa kodwa ke thatha kwakho wena amukele kwakho
ngaweli ezandleni zababi wele ezandleni zakho unyazi lwezulu wema Nazareth amen ngicela sibuke ingane kaNkulunkulu sizekhaya asibuke sizekhaya mase yonikela kubaba akuhambe amakhosi uhamba befundisi landela abavangeli nangale komama kuxoliswane kanjalo amen yema Nazareth uthi ubaba uthingo manazareth sekwenze njani manje nisuswa ubani kulento enkulu kangaka idume ngayo uthi siyahlonipha athi usahlonishwa nje uma sengisho njalo yabuya insizwa lapha ingayibhawu singasephethe siyavusisa kibathethi mkhulu wami wena ungangobaba mkhulu wami funa intambo ngidonse yathi ikhipha leli foto lonya banquma abantu befaka ifoto lonyaka abantu yakhipha leli foto mkhulu wami awungichazele kahle leli foto lithatha isikhathi esingakanani uba lesipaye ngasho nje ngoba ngiyaqaka ngoshembe maNazaretha amen nginethemba elikhulu ngoshembe ngizokutshela ukuthi inyanga yezulu yangisuzaphi ngize mbe iNazaretha ngizokutshela ngiyabona phela zingane zodwa lezi abayazi indoda emnyama kanje mayiba kubuka indoda emnyama uyaphetha ke manje uyawulamba kuziwa mfana wami yazikhumbula ayizeluleko ngeluleko namfunda ngane kaNkulunkulu nasinda esibhanyini kungekho umuthi enguthelile wabula umfana sethambe awuyela umfana insizwa ngifuthiwe ngathi ayilapha phezulu wathi mama ungitshela ukuthi leli foto walesipayi inhlobo wasecela intambo wathi indodana ophethe imoti baba isaya lapho egwezwa khona imoto swana indaba unyazi-ke njengoba ngithi alukho la ngase ngithi wasethi umama ingane ulapha eduze wasethi kodwa lesikhafu sami esingayidonsi imoto wathi umuntu wemoto cha ngedonse ngalokho funa intaba ngaluswa selusho la unyazi endebeni kimi wathi mfundisi intambo sengiyifakile lesi sihlalo sesikuso amen awu ngathi deka wena Nazaretha ngathi deka lukhona novalo ukuthi ngiyafa vele waphinde wesithathu wathi mfundisi yethu sokanjani intambo sengiyifakile lapho lesihlalo sesikuso maNazaretha ngathi ingane nomethu Vincent ngathi mntanami awugobisa isihlalo sithi ngase ngithi ngalesandla ngase ngidonsa isikhatha sentambo osini amen ngathi
nansi ke intambo ubaba sesinikile intambo lapha emhleni ngazange ngiguke phambi kwakhe ngiguke ethempeleni komuke ixoshwe amadoko Nkosi yamakhosi ngiyazi lezulu uNkulunkulu weyintandane uNkulunkulu wabaphansi nabaphezulu lamula kuzo zonke indawo ngoba ngifunda incwadi kaJakobe ithi kuvelaphi kulwa nokuphilisana angazi into okuphilisana ngayo wayedwa ushambeza lento wayishukela into ongaphumanga nayo emasulwini eyakhi into uphuma uyifumbethe Manazaretha angibuye Nkosi yamakhosi angibuye ngisho lapha ngivela khona okwami konke kuyizinkinga mina ngiqhamuka lapha yana ngo84 unyaka engifike ngawo kuleli bandla ngifika ngo84 kuleli bandla amabhungu la omfundisi uGwenza nomfundisi Shozi yeyiswa inyanga izulu Salty angasho mina ngizalwe 1919 eMaduba ubaba omkhulu wami usawa inkosi uyimeme emanzimeleni misi yami imbili kwesakwaMthetho ngale ngaphesheya ke yaphinde khona kakhulu Manazaretha unyazi uNkulunkulu kodwa ngiyambona ukuthi njani mina ngicabanga ukuthi ngisale phambili sengihlezi nalapha entezibona kodwa ngiyatabuka mama nabantu begijima beshiya indala zakubo baquluka abakini uma uya kuNkulunkulu ugijima umane umuntu okumhloniphe wazalala ilizwi ngixolise ekutheni ngiyanifundisa ngisho impela uJesu lo awufundele isihlabelele lapho lapho sithi khona bengihlezi ngingazi emazweni akithi uthi umkhululi sefikile kodwa izazi sishenile 142 mhlawumbe 152 kodwa akamsheshe ningangenza ngathi isaguqa hlezi ngingazi nakho-ke ukuthi umkhululi ufikile ukuthi izazi zisitshelile bengihlezi ngingazi umkhululi ufikile sesimzwile izazi zisitshelile ukuthi umkhululi ufikile thina besihlezi singazi emazweni akithi izazi zisitshelile ukuthi umkhululi ufikile jabula Maria nanso indaba jabula Joseph ayikubamba mntanami lapho ayikinilalele leli vesi jabula Maria jabula Josepha umamkayi wendela engeyena uJesu
uyithatha uMaria noJoseph usibhala njani hlabela sithi sewenzeni Adamu na wasiwonakala umhlaba na Jerusalem funda esinye futhi amabhayibheli la unqayende loyo bhala hey ubombela isima sempondo ugebhana phansi kweleso izumbu uphuma iziphethe Lukhozi olunamaphiko phakamisa iphiko lakho singene sizifihle kuwe dwala labadala. Ngiyabonga mntanami ngiyabonga awusifunde baba usifunde Jerusalema Jerusalema nazo-ke mina bengithanda kangakanani ukubuthela abantwana bakho phansi kwamaphiko ami kepha wena awuvumanga sengikushiya uchithekile. ngiyabonga mntanami ngiyabonga awukabise lenzifunayo ngithi 152 152 usifunde uphele ngithi wenza Jerusalema Bethlehem nakho-ke hamba nami-ke ahambe nezakubo izazi zisitshelile umsindisi usezele kuphi-ke kwelase-Bethlehem siyibonile inkanyezi yayo awuyibonanga lapha entabezenani isempumalanga yaze yangena eJerusalema izazi zayilandela ukungena kwezazi lanyakaza iJerusalema uHerodi inkosi yamaJuda wakhathazeka yena nawe Bethlehem awusiye omncinyane kunababusi bakwaJuda wena Bethlehem wozanini wezazi nizobona umsindisi esenele emkhombeni wezinkomo kwelase Bethlehem uRakheli isikhulu sakwaJuda sakhala singenakuthuliswa ukuphuma kwenkemba kaHerodi eyayifuna uJesu Kristu. ngiyabonga mntana Shele Yesu shunyezwayo ngiyagijima kakhulu Manazaretha usalithwa umbongo yakho awukhona ukudalwa kwami amanzi ngawabuselwa uthingo lamakhosazana luthi ngune hamba uyengwelezana uvuma belungu bakusika ngizobe ngikhona bathi mase bengidinza ngabona uthingo lumi ngawafaka kodokotela abane asithi-ke ungahlukani namanzi abusiweyo noma kuphi lapho engifica khona ubaba ngeke ngihamba amanzi ngawaphethe ngoba kusangiqeda u2 litha mvuka ngiphuze ebusuku amanzi abusiwe ubaba ngiqhamuka la Manazaretha kabuhlungu 84 unyaka ngiqhamuka kabuhlungu ngiyaphuma inkonzo ngangiyiphethe nabelungu obishop kwangabelungu kwakumisa John Elizabeth Dawe noMr Mahona amabishop ethu sasingamane isigobe nje noma ikanjani kwawuthatha mina ngibeke lapha ngethu bese uthiwa ngune uzawuqoqa abantu abawukuthi angikho lapha angihamba nobishop uNdlovu keselimendeni siyobeka indlu yesonto emadwaleni lapha sekuyikhumbula khona kumfundisi umkhwanazi lohambile lo mnyaka inqokelo semnyango endini kaBaba
ulapha sasihlale khona sonke khona sifune lo musi olenga ngentambo amadoda afaka imqhele namakhosikazi eyinhloko ngoba thina siyayigqokela thina singoswenka abafundisi bafaka okholo kodwa nangaze ngufube nganga unokuthi inhlobo hawula unyaka lona umfundisi ngone uzogcotshwa afakholo sefana ukhololo manje ngithi mina bantu bami niyawazi ukhololo ufaka kanjani ukhololo ufaka labo abantu bekanyilana ubhekisa le emuva ugrand mina ke ngikhulekela kuphela mina futhi uma ngithandaza angifulatheli umuntu futhi umuntu wakithi akwenze kanjani manje mazwa Player 22 verse 28 ungasusa umkhawulo omdala okhokha abawumisileyo uyombona umuntu ohlangiphileyo uzoma phambi kwamakhosi engemphambi kwabafokazana nje ungawususa umkhawulo kanti ufuna ufunde omdala okhokho abawumisileyo uyambona umuntu ehlakaniphile emsebenzini yakhe na uyakuma phambi kwamakhosi engemi phambi kwabafokazana bamba mntaka nteziyo ushembe kuphela obhabhathile amakhosi ushembe kuphela ohlakaniphile amakhosi inkosi maye izawuzalwa ekhaya kubo kufika amakhathi amadala azungezathi abeseyibeka inkosi ezohola abantu awumane kwenzeke nje ushembe kuphela awungengajabula baba mangizwa kuthiwa kade ubhabhathi ibhajatiswa inkosi yakwamyeni ngangisuka khona eMhlekazi ngathatha umkhokheli kaMabasa ngoba ngiyayithanda into engiyenza ngoshembe bayibona abantu ekhethi inkosi ngasithi nduna sekufanele ngiqoqa abantu ke nasi inkosi sikhotha inkosi kofika ushembe azoyibhabhatha la ekhaya manaza athi ushembe uNkulunkulu amen uyazi mina ngifika kanjani la uma ngithi ngiyobeka indlu yesonto angangayibeka indlu yesonto libalaleli nje kwathi intambama lathi ndindindindi labaneka kwamnyama phansi kuphumbane ngami ngawuthatha ngathi qwe seqambukela isabatha yezi yona okuthiwa yizo isabatha ngezingalanga kumasikode ekuseni yangena induna umkhwanazi Nehemiya wathi umfundisi umnguni ubhubhile ekhaya nakho-ke laphi ngokwakhona inyanga yezulu maNazaretha nakho laphi ngokwakhona inyanga yezulu ubangene kuleli bandla umfundisi umnguni ubhubhile abantu beyo-14 endlini kankosikazi omdala laba abawu-4 ngibashiya sebequmbile laba abayi10 bayakhapha ngibangcwabela abantu ngosuku olulodwa kuthe nje lapho uMampopho ongasawutholi ngesabatha edudule ngathi inkosi ngike isibindi ngingasuki ngiphela amandla angiye kubaba ngiyokusho ukuthi inkosi yamakhosi kwafa abantu abane ekhaya lami manje senginesikhathi lokhu ngangena kuleli bandla nje ngikhulume esikhumbulweni ngisatshiswa yini ndathe mbona uMampopho ngathi kuyaliwa ngawo kanti ngifuna into ehamba ngenhlonipho lapho ngabuya khona mina sengikwazi ukufunda njengoba ngizofunda ngamehlo ngiyibone ngifunda kumele izintulane khathini athi miyalapho ubusuthona ngamhlonipha ubaba nomama bese tibheke ibhuku kumkayondela ubusuyibona leyo yedwa ukuthi kusuke ungabe uphunga uyingane wona la awufundelwa umuntu maNazaretha ngafika la ngalalela inkonzo yakhona ithi yilokhu lingasekho iqhegu emsindeni nifane bangani ngoba nigcina umyalo ohloniphiso nonyoko bangaze basho abazabe bathi azananga lutho
uma ngifika eJudea bengisakhona befilela abantu kwathi ubabuya komdedeli namhlanje la seyiphuma imoto aseyiphuma imoto wasethi baba sengiya komdedeli wasethi uGumede olapha kithi enkululekweni wathi baba singawulandela yasithi inyanga yezulu ngomunye zayiza phose show imoto uya komdedeli lapho ngabona khona isimanga Manazaretha ungalezinde uNkulunkulu Manazaretha ungayilandela uNkulunkulu Manazaretha uthi wena makhosizana uNkulunkulu Manazaretha unyazi uNkulunkulu Manazaretha ngathi mamse wakomdedele sesubuka kanje yakhile bezikwenda ngabona kuqhamuka impala lapha emsini yabantu qhamuka impala zagijima ngalandele enqaba zenze nje phambi kwemoto kababa inyanga yezulu kanti impala kazikho anje abantu baphuma yonke lemisibala halelisa Manazaretha ushembe uNkulunkulu nizwile isitabelo engcwele ngathi ungqonqoza ezulwini eseshu sithi umuzi waManazaretha uyakhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga sulibonile ilanga wenze njani sulibonile inyanga yezulu wenze njani mzali ushintshiye uyamthanda umakhalana wakho njengoba ithanda wena ubhalile phela wonke uMnazaretha ube munye njengobumba likasemende Manazaretha Nkosi yamakhosi ngahlangana kanjalo nenyanga yezulu yathi kuMaganda umfundisi omdala noMadlala yathi ngeke limbhabhathise lo mfundisi uyobhajathisa eMekibisi angathi naKibisi yale Manazaretha lento ngiyibona yenzeka isolo yenziwa inyanga yezulu inyanga yezulu yema sibamba kangisambulela yathi lo mfundisi angifuna ngenise edokotela lomuntu Madlala mgobeli idokotela wangigobela idokotela wathi mase ibuya into ngozithi zonke wasesuku baba inyanga yezulu yenzi baba Nkosi yamakhosi ngingumntwana wakho kodwa khona yabona sengumfana omncane ngoba ngizalwe 1919 August 2 ngazalwa lo nyaka enguphethe ngenyanga yezulu ngiphethe unyaka ka99 years nonke nkosikazi Ntombi ndoda nyanicela sonke siyonyanzini siyocela ukukhula bekhona amakhehla la idonswa yithi ngesikhumba sethowe siyombeka umkhulu esitewini nesalukazi siyobekwe esitewini bese sikhanye umlaza siyofusa umlaza Manazaretha ikhonto engiyiboniso namanje ngiyayibuza ngiyayiphendula ngithi kanti baba awuhambanga emhlabeni kanti ukhona nje enhluphe kakhulu ngendaba yoba ngamukeli isimayo anginadokodo laqaqwa idokodo lami bathatha zonke impatha zami eziphakathi bathi abanye hayi hamba uyomangala enkosini yaMatata ngithi hawu shembe ngisuke kude kangaka eMatuba ngizolahla bakithi la bazothi ngikhole mase ngihamba endeda amacala kuvelaphi ukulwa nokuphikisana ophakathi kwethu na Nkosi yamakhosi angazi ukuthi ngathini hawu ikhona into makhola enzeke kimla nesabathe edlule ngifike lapha inyawo ikhukhumela amaqaba engaka nomthenazi ngezebhungu nazi inyawo ngokunyathela nje kuyo musa uthi mina ngithi ngokunyathela nje noma kumiyoma ngokuhamba nje kwakho kulo musa kodwa uyazi into ezele kulo musa
hey uma nithi sinikela nimbengeni khululekani ingilosi imilapho isimangaliso akulaka kulengu lesi simangaliso Exodus 23 verse 20 bheka ngizothuma ingilosi akekho ufunda bheka ngizothuma ingilosi ikuyise endaweni engiyilungisileyo ibheke ulalelise la hawu akekho ufundeko bheka ngiyakuthuma ingilosi phambi kwakho ukuba ikugcine endleleni ikuyise endaweni engiyilungisileyo ibheke uyilalele izwi layo ungayiqunuli ngokuba ayikukuthethelela ubona kwenu ngokuba igama lami likuyo. Yabo awu Nkosi yami angisafikanga osizini uma sesishiya uMadube kwenyanga yezulu angisafikanga lapho mhlanje sengiyobe ngifike ngelinye ilanga kodwa uNkulunkulu ngathi ngangidinela nje uma owatelwa sise imhlangano sethokozana kade ngihamba ngiguqa yonke imhlangano ngithi Nkosi yamakhosi usehambile uma awutholakala ingane zokufunza iphalishi angijabuli mina ngicabanga noma ngiphalishi ngingazi thena elakhe iphalishi bukombani leyo ngilozi yaze yangivumela ethokozana wahamba kwacela umphathi waseGibisiya intombi kaSoto angisafikanga lapho ngiyabakhulekela uma Nkosi yami baphethe umlilo ngezandla bathanda zizo emakhosikazi mina ngiyabakhulekela ngiyayibeka ingane zami ngiyabeka ingane zabantu baba sewufika lapha lenkeshezana obunginike yona yenkeshezana isithanda ukupheka ke manje baba ngiyacela-ke ney'ngane zami Hlanzi Ntungu Mashiya Mathatha azokhuluma Mathalizo ayisebenzi ingane zami angazi kwenzeka kanjani ngiyawuthola umkhonjwana ngikhiphile inkomo ngayifaka esibayeni ngayifaka isiphanda ekhipha inkomo ngisakuba bethokozana ngiyabonga Nkosi yamakhosi Nkosi kusini uzwileyo Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwe umfundisi wenkosi Inkosi izimbusise. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama45 socela umvangeli Ngcobo khona la ekhaya siwele isihlabelelo Inkosi imbusise. Nkosi usupha amabangcwele. Ngamemeza kubusuku nemini
Asibonge. Asibheke enkosini. Nkulunkulu okhokho bethu. Nkulunkulu wamakhosi nezizwe zonke. Shembe ongcwele. Kunyanga yezulu siyabonga usiphathela umhlangano wakho ngempumelelo. Sicela ube nathi ngezikhathi zonke. Kude kusiphumeleleni lapho sikhalimo sibuyisele. Bese sifundisa ukukholwa.
senze singalongo into zomhlaba ezidelayo sibe namandla unqobe ukuthi bongadimoni bese usela phezulu ukuthi uboya wakho senze sibe munye njengebhola simende senze sithandane senze sihloniphane sichithe izindlela zokuNazaretha khulise igcwala umhlaba phikise bonke abagulayo bese siqedele ukuphofa emzini yethu usenze singadingi usenze singasweli manje naphakade amen bamhlane xa usinelwe intaba yapheza kulilizwe lemazulwini inkosi emasima akhahlele ngentshakazi abanye bemasima akhahlele ngesonya nedanga abanye lenqumodwane gwigila sala lachoma kwingcola ngibandaza kwehlela amambuka engathobheva amathabele kwasifuba sibhinqa amakasane babhengeza babhina ngoma basala bayifumene phepha umeta kabheka kushisa njengomlilo makobuzile esimazonke esizondobela abathe besinyathela kwaqhuma idwala elibushelelezi bashelela kubaduma ngamaphola sasala sadlela enqolobaneni icosha kabhombela sasala sayibona onyazini umkhalambo besilo samabandonyokeni osithola savuma bafaka zumntwana kafihla ingqondo engafihla ifaka zethi icosha kabhombela siyibona onyazini silo samabandla samcela uzamcela obogqonya okhakhona esibasa sendukulu oluthenga ngeli ngazwa kuyisihlumbi thalawalalisa amaqubula kwazenene ezimgcwele ezulumbi nkosothingo vele amagcena aseliteni laba basebephenduka iy'konovume wesheza wethembe sanusabona ngenyongo ngoba semhlabeni bethi indabami sisemankamthetho ephenduka insemisimi ngokhande elabami sisebusazwana aphenduka insemisimi ngokhande nawe belizwe labantu umthelezi uzufika kwamkaduli uhambela mhlophe uqotha uzufe uyohlukisa uthi wabamela kanjani abasemhlabeni behluza ihluzo lasezulwini ukungabadela nkosi ababizedebhe ngakothi kwadideka amajajajaja unixozonatata kuwazingasebozona zizimalanda zemhlophe emkhulu yasemtatani seutatani sengacokela amagwaba abechobana pheshabula semlandi ethi abantu abamnyama indidandidane abadida abasemhlabeni abakwazi ukubona ingezimali vele ezulwini inkosi evunywa ngabasemtemethi inkosi benobubusi umenza ngendlela ezenzela ushintsha isivivane abanqinqama nomgaqo ethushaza semhlabeni zafike zantingasha zafike zangasibona isivivane sasezulwini silaba amagama egameni wadula waceze sibukene inhliziyo zabaholi zayeshwa amalemika useligagula abasemhlabeni babhale lishicilelo ingaze ephepheni lijikelele lupeni ngoba inkosi yasezulwini inkosi elandelwa amakhosi ezizwe kunabavuma inkosi abangcwaphe emaqadini esingavuma alandela unya lwasezulwini athi unkulunkulu unya lwasezulwini basuka inkosi akabhala emapondweni asuka liguqa alandela unya zathi unkulunkulu unya lwasezulwini basuka inkosi akazwana emangweni amadazana bangafakaza abathi unya lwasezulwini bafika abantwana kwelasemzini usho uyoshika iziqala ephuma kwelasemalisburg uthe nquma ujaji sinqumo ujaji uyapha abantu banjengothubela ngeniso onyazini wathe nquma isinqumo ujaji unguni abantu banjengothubela ngeniso onyazini wathe nquma isinqumo ujaji udlwathi abantu banjengothubela ngeniso onyazini ukubhimba kwehlula abantu emacaleni babhimba kwazini bethi ndlebe kazizwa zilizwanga unya lwasezulwini ulobezwe igama lakho athi izimvu zamazumelusi ulolabelela kuzwakala emazulwini uguqa abadele phebeze ngenhlango esimhlophe ukhulunywa ngabasemhleni bathi inya lwasezulwini ngunkulunkulu nosibani okhanisela abasemhleni abanye babesibani silokozela ufipi inya lwasezulwini ibandla bayiphike ephakameni bathi ayinamahlumela emngcweleni kanti izophakamela amaguma namachapha bathi bayiphike ephakameni yagunya emzini osengidalisa indoda obakabheka uzulu ofika ugunya kwelasengazivele ofika ugunya kwelasemaqadini abantu basembeka emaqadini nilabadabeka ningafakaza nithi udumo lwenya lwasezulwini nina nilizwile nanibamzonjani ningafakaza nithi udumo lwenyazi niluzwile ufakazi umaziphengwe odabela amatabatshulu umaziphengwe odabela intaba zomkhambathi bafakaza umkhwishiza onjengezulu umenza emzini yathi ngwasolile bayafakaza londodembi bathezulu ethi wetela unkulunkulu ngoba ungasezulwini ungabadele nya lwasezulwini shemiziqale ngoba lingelasemhlabeni uphemba kwakho uphemba esibaleni sasezulwini bavuma amaqadi athi sovuma sikulandele abantu abasezulwini bavuma unya lwasezulwini balasembeka amakhosi bavuma unya lwasezulwini balasentuthwaneni bavuma unya lwasezulwini untulezasematlanta esabomana matsha vuma wasezulwini untulezasembeka esabomana matsha vuma wasezulwini untulezamaqadi esabomana matsha vuma wasezulwini untulezasendintantonga esabomana matsha vuma wasezulwini untulezasematlanta esabomana matsha vuma wasezulwini ufowavumela sephumlani adamsi unazimelela ngobhoke zibeni sizibe funa zasemazimtoti kuqabadele ashone phansi izizwe zithi zonke izizwe
ngicela ningiphelezele kusasa ngiya eMoses Mabhida. Sofika khona senze umthandazo wokuvuka. Ukuthi ngawo umthandazo wokuvuka bese silungiselela indlela yokuya emthunzini wokuphila Mthwalume. Mphathi Mvumelo inkosi Mbosiso. Kuyaphuma umhlangano ngolwesithathu wejudila inkosi Mbosiso.